mala midit shay lar mala yen jukot lawde tet ko shala ban ka yawala ke lesenin Thursday nukula chanka dijen so loy dan tet ko kot je kon yok kan ninti shi wote ka shi kon la ban shanal ban je ko wala de laro al yaga wako kot ko jen yok kona ka jen ko kon protect kan woniam goro ba yokot ba chech ko yokot jala kon jaga ja ko riet kot kon understand ene chana pal ko pal tot kwar jaw ban yesu kristo ko den lar jitar loy ko chene mo ke time me ko ne riet ko ne ke ban study wadin ne jidien ben den bene medicine bene kan alo bene la tri yene ko ay la dada wadin tene ken kene ite bug jogui en lesson me mana lesson ti shi woto ke man lesson ti shi bibanta no gwadin riedu take holy spirit ajar riedu ajala nei gero kajen bine lojo kajen bine jaga jab nei yikoru bine go wadin ti ji ke riedu tini o breida use ni jawda kubro ni jin ishudu gat yongwar amen wa ane mbaya lar mala again ta kon ka shan ndi jina wala ci kon nga jo kwotore nyam pitu chala ban ka kwotore jak dien ka rona me ala 2024 so kwotore ma bane lel ke ke 3 months ala ka padang diok wona ka December so jen kwotore jak dien loy dan tet ka kwotore nyam shana ti go long shana ka ngach ki shana ka ngie ci won to ka jejis lis which kon ban hope ka to ko ken ti biban so quarter jon mi ko no bok jon ci tungwan ci ka se jelu long ke ci ka register ke ci ka gor tungwan dong tel ka bong to ko ken bong dong wan to ken to la gospel ki bong dan to ko ken so John to ko la tungwan no nyu to kon Jesus nga yo ko to wore ide ka ci lat ko no Jesus nga to title ka jen lesson jo ko na makelo donc ja mention gan mara to donc chi lesson ko ken chicken kala pat ba nyoko mention no ne an sande ja gor wo ke sani ki ke nyuni tin lo duop tin nyut kon duop nyuni tin nyut kon duop ajan sande alo ke nyut kon duop kon jal ke de me ye chu jala ngan duop ka ngan tik ka ngala thoko to te nyuni ti ci John ko gor tu nyut kon duop an bu kon jang ke so and chang die je me ya title le chelat enu Jesus malade ki men chalar hu chalar ko Jesus te mi chalar mi don ken ji jus ken no ci ga ke hu chalar de Jesus reading bana ji jaka jan John chapter 5 chapter ndien bas wal bakel bane kwena wana ka jandang ngwan with bro so mo kono to go yongise ji kono ngajo Jesus me to ko Jerusalem te ke festival melalke cherka ngare nyin ji jusla lalke shangara me ya woni shi shoka te miracle le chelel miracle ram don shi jel ram duon mi to wi pol mila mi ci te wi pol ko runtu jandang jo gude bada karam kano garbin bada jandang jo gude bada ke jandang jo gude tane arama mo pulo mo ana jaga jabu paina biko go but ko jene duon wa piu mi jikoro wel la na kongo brown ro yore ram chiro yoro re kenyama la pone la gwa jene mi tere jej ram de la chuo wi pol kana ne chuo to me ci Jesus ban ci jojin goro bu pondu be jaga gwa Jesus je go ne e jo tel ram la da rai pure pini la ngana waji aja roda badi yo mi cho wa ka ba pul ba je go ne chiran je wotin already teno korundi jen dang korundi jen de ko de bada then ci Jesus jo ne je ro du kono kol wurga ni ngwa ma shuro de je to kolo shwa kan ka shwe shwo me shawo ci juju te
nguram kulu ke chang long ko chang jakapone jago a chang long e sabas jaga geogram jakapone jago a jen jogo jero do e kanu kulu werga ta joka nga kwije nga ko jise te kujien gore jise kana jise te so enji juice ko ji wanken ci ga shor instead of bika gwin rana wora mi duwo nyu te nyuru mi ci jar wi ken wona ne nguro mo kolomo ka sabas dino woro mo kol dino woro mo ni kole kia dino wo chuko de je kia chuko de jaga jel ramu duwo nyu te nyura alo da gaine ken go ramu duwo nyu chuko de je mi ci jar so ya ko lo gwi char ke ke share go kon jugo ni mon o men dini jen la kon apal ban ko wo ka men telo ni jen ko endwer che wang dan che kum telo menen kon then me ci se me che ora ilwa ko che ju se go jo che go jo ne je ramo mo e je ne ja ko ne ja go and then me ci to aban en Jesus me ga gi jus ke je mu ka ken wona ne karew e ken jin amu ran jo ko wona ne jero rom kulu ka sabas ka jina mu ko me ci ko ngo Jesus ci Jesus ci roy ke o nyu to ke yo angan nga me Jesus de lar wona ne o angan gat ko kala da lada me manu ko balle de kan ngan ci ngan le na lada lada ne lada le ko ci ga ci wona ne heru ro du ko bana ko go jo wona ne en ran instead of beling ni Jesus malad Jesus ko gur Jesus o ler ka pok and wo ngutu wo but sikki kana ngai ko shi wanken shi shor wanken shi shor we kana ki mo kana Jesus condemn and wo mu je jira ngi yim sibo ka mu lar jene ne e shere ko Jesus akot but kan kana ngai ko Jesus jen chak sabaz ko jen chak sabaz ya lar ke wona ne gwar lede ne ka jen chang no lede ga sabas man ngan bo belet ga sabas bo melet gwara a jala dama mi chana gu guj kon ji win mon tam sometime la kon ko sin to la kon ka tie ke bu kon widan bu kon mo ke shert ngwan alo gur kon bu kon understand te ti kon kan understand te te kon kan understand ko one thing Jesus akot ajen check sabas so edungde ko da ko kono ngaji wona ne man sabat wala de ko win mon to continent ma a jarom chong ko mi sharom chong da win mon da pen wida so mi to kono gujwo ni ga shian ko gni ko jala wona ne bana mu go bana lat ke sabas bana ko ngaji won man mala kono lo ko to bana ko sabas ati dial do per man bible ba per mo per ke sabas meno bran ro ko be olat bo e sabas alat bo tijen ko jala ro ba to ko ba kalat ke sabas lakin ti lo na dan ke ten cha durur ni wana kala te me ci jiso ko mo example lo anga ta dele mi ci pere koko e sabas kada ya pelo ne ba kamra run you the nika example mi clear but ngono bo ket kana nen bal fel ta ramu ta dele ke yana me de ja ba tere pol ku wiye e ba kamra run mo sabato to shokulu wakaran dini jan ka sabas e ngu ka yamo ko ne barana ba hel ngane an chak sabas ngan ngajamo cha la pinyi di anga je ngu de lada to ngu shende latin ko lade en Jesus ya lara lada we kel kana lat ko yen kana ko tele ga different wa ma che ngoro be lat ka clearly en wona ne ana han ko che right ke mi ci kono ko en John 5:16 a waka ka 47 che wadang dio che ka mention che nyot ke wona ne
chaka jogo na gente ga relationship kon ko relationship da kon ko ti ga long ko nyu ga go jen bo a jen ko kan kana ling chaka jogo na ne kite ga witness ni to wangan shira witness karo ada chen blaran karo ada o ngala ko to batte ne ti jiro ga ye chaka lar jon ko ngat kan jon che jon che ban che ra ga jon che ban che ra ga ye to kan yena ling aden che ro nyogro che wona ne che miracle ba shagalat wa dun but kan yena nen kan yena. And then she write a scripture. She go join an scripture ki roi no ko. Ya wala yen ka kuen, bien ko kuen, bien ko gor. Ka ka roi to toni. Wai ken go kwida. Ala ko yen la bai. Ko yen gor roi no ko. Ka jen ngaram roi no ko ko kwida jen ngan tare dun wan men. She wara am bi accuse ka shoru no ke te dial shala te wo shi ngane Moses. Ko Moses she roi ke ye. She roi ke kwida te dial te shogor. Kwida. But mungkin ya Moses mungkin ya ngat ajan kar wani Moses kan bi accuse kut koto mungkin ya accuse o mungkin ya nang lok alo bu kot be ya goy ko kan ya wani Moses kan yin kalen te cha Allah je okida atama te je bana kut te rodan ke lesson da kono ku je rai shang me ba rodan te je wona ne sometime kwang dan da bale te ti kon ka nen alo da kon Bible da kon kwen kada kon da kon take doctrine to go da kon take karwani kon to go ala wo da kon ko da kon kwen lo ngat kon but da kon fail ko bana rodan bana tik dan ke le bana je kam ko kula Jesus ala wo bana je ngajo Jesus je la kudan ka bana rodan kam alo sometimes chere mi la kon sure sure kon ga je Pharisees ke sure kon ga je Jews donc kwen ken roani ke Jesus kishken Jesus chicken ngi tiene rodan awala ke bulore ta ka do jiran in wona na roani to kwanati wakare ta ka da alo la da ke Jesus changi o ajen ko ajala kwara ko man bay ni jen wi mona me o da ko rodan bay ke da ko rodan parwich o da ko na lat chenga kon gisis chenga jin gisis ke jin ni ke jiran right ko dai to go dai rodo bay ke dai rodo parwe ano te wat ngore te ka du kire yene ko tikan ye ko ko sho shan ke ko gore sincerity gore talk gore obi gore ko talk mi she gore ko talk ye ko bi shol ye ko jen bi logo ye ko jen ngai re ran ko jen ngai re ko do chawo ye ko moda ngoga kam tiya kana shwa ajala wore rano abarano gor abatindi yalta ran baka ngai kimone so goro ke humbleness kie ko ban rodan kaping niam kot ban kot ban etie ko wangdan belep no ko wandi kuen kon gati ban ka ngi chukon Jesus chukon be bai chi mi shi juice bai ka chukon rodan bu parwe re kot en wona ne melet kon me gwano ban rodan matil ge ye kon alo bukot bukolak bukora bukon ko tie ko run wangana tiang yo gwadin gu tieda roini ke titini eken bukon lak to roini to kwen kon gati roini ke Holy Spirit an kula yiyo ko ngara mu kwen kon ke lamna yiyo ko lamna ja tiene en wona ne ay dan luge mi ci ko kwen lam ro da temi ko etam ko kon no kan te kwen ati shwongo ne re dien la da ke ki chen ka lat so bu yiyo ko bo wang bleb bo gok tan don kan yiyo ko kan wutin bi kanen ka ba ju lobbo ba ju mo ka pa woro bi gar yalla ka ashi hodo yo pala ko bu ko bata ko kon kel ko ko lo re jalan jel kon tine amana chang we oban ko kon je go to kon jekel ko kon lar
jen ko rana lip kone ka ju kon budwal nindere puar mu weben ko bata ya kel chan roran jom palne chan sapa skulan chan e kwen ka chan jaban chat ker wan tilin kon ke chan ye ko ti ko ne bata ko kon kel ko ko lok ane ko ta ya kel ba chon gwa bye